Pemain tengah Harimau Malaya, Hector Havel akui bakal menyertai pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT. Ketika ini, Hector Havel sedang dalam persiapan terakhir bersama Harimau Malaya menjelang aksi getir berdepan Vietnam dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027. Menerusi sidang media pada Jumaat, Havel mengakui akan sertai pasukan juara Liga Super Malaysia 11 kali, JDT pada musim hadapan bagi memperkuat cabaran skuad Harimau Selatan. "Ya, saya akan sertai JDT pada musim akan datang," umum Hector Havel kepada pihak media. Musim lalu, Havel beraksi bersama kelab di Liga Division 2 Portugal, Portimonense dan mengakhiri saingan di tangga ke-15 ketika baru sahaja menyertai pasukan itu pada awal tahun 2025. Untuk rekod, Havel mencatatkan 13 penampilan bersama Portimonense musim lalu dan telah membuat 2 bantuan jaringan.